Uopće, zašto govorimo o komediji? Ono što je činjenica bez dvojbe da je komedija najpopularniji žanr. Ona je, i ako ćemo gledati liste gledanosti, ne samo hrvatski, nego i u evropskim kinematografijama, vidjet ćete da od domaćih filmova uvijek prva mjesta zauzimaju komediji. Konkretno, prvih 5 mjesta hrvatskih filmova zauzimaju 4 komedije i 1 dječji film. Ta činjenica dovoljno govori o tome. Zašto je to tako? To ne treba previše elaborirati. Naprosto je tako zato što je komedija najzabavniji žanr. Ljudi se najviše zabavljaju u komediji, a Amerikanci i onako cijelu filmsku industriju zovu entertainment, zabava. Bez obzira da li je riječ o umjetnosti ili o komercijalnim filmovima. Zašto su komedije rijetke? Ili već ne tako rijetke kod nas? Tu ima jako puno razloga. Neki tvrde komedija je najteži žanr. Ja ne mogu to tvrditi, to je subjektivno mišljenje. Doktor filmologije Ante Petrlić je svoje doba rekao da se redatelji koji se bave komedijom su ili rođeni za komediju, ili već imaju dovoljno godina da imaju neki ironijski odmak prema životu, pa mogu raditi dobre komedije. Vinko Brešon definitivno je prava osoba koja ima reći, kao što smo vidjeli, pravo reći 2-3 pametne na temu komedija, obzirom da on definitivno jest čovjek, redatelj i autor koji je pokrenuo taj svojevrsni oksimoronski trend, dakle, hrvatske komedije. Ne samo da ga je pokrenuo sa svojim filmom Kako je počeo rat na mom otoku, nego ga je nekako dalje i rasplamsavao svojim sljedećim filmovima. Ono što se u stvari desilo, to je da od jednog malog broja komedija koje se snimao prije, došli smo sada do situacije da su u domaćim kinima od domaćih filmova najgledanije komedije. Pa se onda možemo pitati kako to sad najednom tako. Pa čini mi se da je to pokretanje trenda definitivno uzelo maha, odnosno taj trend se ustoličio kao nekakvo gotovo pa i pravilo. Odnosno, autori su naskočili na taj trend, kao i producenti, i počelo se raditi sve više i više filmova, dakle komedija. Što naravno ništa nije čudno, jer komedija je jedan, recimo, lepršav žanr. Ljudi dalje u kino odlaze da bi se razonodili, dakle, što je bolje nego otići u kino, pogledati neku komediju, malo se nasmijati i u krajnjem slučaju možda zaboraviti na neke svakodnevne probleme. Čini mi se da je i taj trend zavladao više i zbog toga što su producenti i autori postali svjesni važnosti promocije filmova. Tako da smo u posljednje vrijeme svjedoci promocija koje počinju nekih debelih 6 mjeseci prije same premijere. Tako da kad se film kreće prikazivati, ljudi zaista pohrle u kina. Mislim, pohrle to moramo uzeti sa nekom zadrškom, obzirom da smo zaista mala država i nekako i taj broj gledatelja nije baš toliko velik da bi ga mogli usporediti s nekim američkim brojevima gledatelja ili nekih većih država u Europi, da sad baš ne prelazimo Atlantik. Drugi razlog zbog čega su komedije kod nas dosta gledane je i to što se pored komedija nekako snima malo drugačijih filmova. Mislim, snimaju se uglavnom filmovi možda neke ozbiljnije tematike. Kod nas se najčešće snimaju filmovi i ratne tematike, dakle to jest neki pandan tom trendu komedija, koji su naravno, sad, njihova manja gledanost je, razlog njihove manje gledanosti tih filmova je naravno višeslojen. Prvenstveno jasno je da se neki autori žele obračunati ili iskomunicirati neke probleme o kojima se priča ili ne priča, koji su se prevazišli ili nisu u našem društvu koje je prošlo te ratove. S druge strane imamo gledatelje koji jednostavno možda baš i ne žele gledati filmove te tematike jer im je to dosta svježe u sjećanju ili im je naprosto toga više dosta. Što naravno ne mora biti razlog da se ne ode u kino,
ali onda opet dolazimo do situacije gdje takve filmove možda malo teže ispromovirati ili se još naprosto nismo naučili promovirati te filmove. Treća stavka vezana uz općenito gledanje filmova, da li u kinima ili na televiziji, vani i kod nas, meni je osobno zanimljiva i zbog toga što recimo vani filmove gledate u kinu i one možda hoće ili neće doći na televiziju ili to u krajnjem slučaju na tom tržištu nije niti bitno. Kod nas recimo strane filmove često ako želite pogledate u kinu jer hoće ili neće doći na televiziju. Što se tiče domaćih filmova, pa tako i komedija, lako vam je recimo presjediti to neko razdoblje dok su oni u kinima doma jer znate da će za neka 2-3 mjeseca doći u kino. Što se tiče inače gledanosti raznih žanrova, komedija, ratnih filmova, drama, dječjih filmova domaćih kod nas, mislim da bi se tu situacija definitivno poboljšala i na način da imamo neki rastući trend zaista odličnih filmova, dakle da tu jednu kvantitetu prati određena kvaliteta zbog kojeg vi naprosto ne bi čekali da taj film dođe na televiziju, nego bi otišli u kino odmah. Yeah.